بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد وقرقوا الله ليرو حديث ياتيروي نبخاري لسنا مسلم إلي متفق عليه يترسيكم متابعي بيتا عطاء بن أبي رباح ويؤكوير موانيشي وكمي با عبد الله بن عباس ويا عبد الله بن عباس أكوير مبانو بامن التفسير القرآن كلين زبان بانو بوس يا عبد الله بن عباس ديرون ما يكون متى صلى الله عليه وسلم أما جكت بمانا أو صحابة واجي بشينغ أما شوري أهانو تانوكي هرواشين زي المدينة أباني بجي شامي أباني بجي مكة ديرون يا عبد الله بن عباس على مبانو باشين زي شوري بيجيش أبانو الدين ديرون يرفض ما يشيل وكمي هذا الموجود عطاء بن أبي رباح ويعطى أتبقيرا كوكو عبد الله بن عباس نم الصحابة ومتمي ويعطى نم متابعي كوكو يباني نم الصحابة ومتمي أتبقيرا قال لي ابن عباس رضي الله عنهما ومنصمي عبد الله بن عباس الله ميشي ميري ونسي يرام جيت ألا أريك امرأة من أهل الجنة إسيه وعطى مهيرك أمم وقوري ومنيشو فقلت بلا دانج نمغاتي يغون هاتي بسو نيركا او مغوري ومنيشو علامغاتي قال هذه المرأة السوداء وريا مغوري ويرابورا ورا مغوري ويرابورا نو منيشو عبد الله بن عباس اتاني لكو القصه ngo atati النبي صلى الله عليه وسلم فقالت igihe kimwe yigeze koza ku Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam aranje rafugati inni usra'u ya Rasulullah mu byukuri ngiyewe ngo igicuri wa inni atakashafu yonguye igicuri yani umuntu kuntu agwa igicuri yarangiza akaba yamira nkuri gusamba wa inni atakashafu rero ibyo bigatuma ngaragaza ubwambure bwanjye bujya hanze abagabo bakabubona mugena guye igiciri ntagishobora kwikontorora fad'u Allah ta'ala li ya Rasulullah ikintu musaba wansabiye kwa Allah ko yanyiza uburwayi sinzongere birambangamiye faqal Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam biramugeti in shi'ti wa mudamu uramutse ubishatse sabarti walakil janna ihangane ugumane nubwo burwayi bwawe ariko walakil janna uzinjire mu ijuru rya Allah wa in shi'ti ariko nanone ubishatse da'awtu Allah ta'ala an yu'afik ndasaba gusabira kwa Allah ko yagukiza bagara kuba Allah hano ribisomere muri kumwe cyane ومدام يسمعت فقالت أصبر ومدام يسمعت ناكيوس يا رسول الله دي هانغان ndagumana uburwayi yani rasul amikisha ibintu bibiri uri hangana uzinjire mu ijuru ugumane nubwo burwayi cyangwa musabire duwa Allah gukize ariko nawe kugira winjire mu ijuru ubwo uzashaka ibindi bikorwa byiza uzakora bizatuma winjira mu ijuru yongera bya mutumera ambwiye ati asbir nta kibazo nzihangana nzemera bane n'ubu burwayi nzinjire mu ijuru ariko ya Rasulullah ndagusaba ikintu kimwe gusa inni atakashaf ya Rasulullah ibuka yuko iyo ngoye igicuri wallahi namarusa fad'u Allah sawa nsabira kwa Allah mbwirira Allah alla atakashaf kuni nzaje noneho ngo igicuri sinkambarusa sinkiyambika ubusa fada'a laha mazino kumutumi amusabira kwa Allah yuko ikira kimukura bagarwa Allah ibi ni byiza byo kwihangana bakarwa Allah uyu mugore yemeye kubana n'igicuri ubuzima bwe bwose kubera iki kubera yuko arabizi asabru sa'a sheikh ukwihangana ni isaha imwe gusa ariko ibihembo byo kwihangana wallahi biraramba ibihembo ubona mu gihe wihanganye wallahi nibyo byiza kuruta igihe cyose wihanganye meze bite noneho abagore b'iki gihe n'abakobwa b'iki gihe bo ubwabo biyambika ubusa
bo ubwabo biyereka abagabo, bo ubwabo bagenda bambaye ubusa kandi nta n'icyo barakuramo, nta n'ikibazo bafite bagaruka ba Allah, aribo babihisemo. Uyu mugore bwari uburwayi ariko abwira Mutumi, niba ndihangana Allah akazamijuru icyo ndagikora, ariko unsabire kwa Allah, ninzajya ngwa igicuri, ninkomeza kurwara igicuri sinkambara ubusa. Rero bagaragu ba Allah, muri hadith harimo isomo rikomeye cyane by'umwihariko kuri bashiki bacu, kuko kwambara ubusa ntacyo byakugezaho. Tugakoramo n'irindi somo rikomeye cyane ko kwihangana mu gihe uzi yuko akhira ariyo nziza, walal akhiratu khayrun wa abqa, kandi mu by'ukuri ejo heza yawmul qiyama niho heza kandi naho hazagumaho. Rero bagaragu ba Allah, iyi hadith niyo nagize ngo twibukiranyeho, wala'alla fi hadha kifaya, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.